Ix-xhieda ta' Zaren Vassallo żvelata fit-tmiem il-ġimgħa dwar kif brabta mal-art tal-Lavembra iltaqa' ma' Ministru biex jintlaħaq kompromess tefet fil-muta id-deputati tal-Partit Nazzjonalista inkluż il-kap. Jason Azzopardi jgħid li ma kienx il-Ministru u Tonio Fenek jgħid li mid-dipartiment kien responsabbli biss Jason Azzopardi. Tlabna lil Simon Busuttil jgħid jekk intervjenix biex jiċċara. Dr. Busuttil, kellimtom flimkien lil Tonio Fenek u lil Jason Azzopardi biex tara minn gideb? Kellimtom lil Tonio Fenek u Jason Azzopardi. Good evening. Dokumenti brabta mad-dil tal-Lavembra iġibu l-firma ta' Jason Azzopardi u l-Awditur Ġenerali jipponta leħ fir-rapport tiegħu. Għax kif kulħadd jaf id-Dipartiment tal-Artijiet kien dekasteru lill-eks Prim Ministru Gonzi f'daħlilu. Staqsejna ex-ministri jgħidulna min kien jiddeċiedi fuq l-artijiet u derċar li f'din il-kobba mħabbla anke jitkellmu dwar l-ovvju sar diffiċli. Bejn Azzopardi u Fenek ma xtaqux jidħlu. Għandix kumment x'nagħtik. Min kien responsabbli mill-lens? Ma tafx tgħidli min kien responsabbli mill-lens? Taf min kien responsabbli mill-lens? Il-listi. Kelmu fuq l-iktar gvern korrott. Sija sempliċi llum. Min kien responsabbli mill-lens? Anke jekk mitluba jgħidu jekk jemnux lil Tonio Fenek jew lil Jason Azzopardi, id-deputati ta' Simon Busuttil deru skomdi ferm. Lil min qed temmen? Lil min qed temmen inti lil Jason Azzopardi jew Tonio Fenek? Temmen il xi ħadd minnhom jew il-ħadd. Lil min qed temmen lil Tonio Fenek jew lil Jason Azzopardi? Xaru kħada. Hello. Iżda l-iktar skit li spikka kien ta' Jason Azzopardi u Tonio Fenek infushom. Mr. Speaker, il-ġimgħa li għaddiet ħarġet xhieda ġuramentata minn Zaren Vassallo li kien qiegħed jgħid taħt ġurament li kellem u laħaq kompromess ma' ex-Ministru tal-Gvern preċedenti. Xi ħaġa li ex-Ministru tefaħħa fuq ex-Ministru ieħor ma nixtieq kif qegħdin u kif hawn il-Segretarju Parlamentari preċedenti jew għal kull bonfin il-Ministru ta' dak iż-żmien jew wieħed minnhom jew it-tnejn xi ħadd minnhom jagħti spjega ta' dak kollu lill-poplu Malti li naħseb qiegħed jistenna mingħand il-membri tal-Oppożizzjoni spjega ċara fuq dan kollu. Grazzi. M'hemm l-ebda obbligu mingħata s-sedja li torna dan. Kull. Ringrazzjak tal-informazzjoni. Ho paċenzja, hekk jogħġobkom, m'hemmx kożi bejn. Fil-libertà kollha li persuna li qed tiġi indirizzata għandha kull dritt twieġeb, għandha kull dritt toqgħod silenzjuża. Mozzjonijiet ordni tal-ġurnata.